Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwezi daula Komor, kwezi maraya wa Komor. Amazone nesero kwezi jibio abaka sujiri nonono. Kwezi daula Komori bazima na ministre de transport watu wakhatwa ya ubaya zemini poru za hema siwa. Khasatan shindini da mwali, khasatan mwali da Nzwani, khasatan mwali da shindini. Hau mashaida ka msafara wa mwali wa kashidini hiyo de namna taraja hansi apenge kwazi yemini poro ya shindini ibalwa shangara kwa Mwenyezi Mungu kaibulwa hansa Mwenyezi Mungu shangara tuliza maranya ne daula kai abazo ngo ngizo nziro akaba shindini lusungu hamama ore wanu waro 3h na 4h du matin na minuit du matin waro makayani wajila magani zile raizo iyo baba huo msiba warjila rememasiwa akayanda ni ila ka controle wondoro hao wanzia wadefie kama jini problem shangatu wondoro waro toa aba karsira wajondo bando bakaba hainu hani mungzogobira homa gani zile raizo yo khatwar kwa daula Komor damrega ite maranya wa Komor na msikine mara Komori ba msafara wa molo kashidi na kaya ya maranya wakau taidishane na msafara hao akama kina zizidi zikombe hamwali au Nzwani uandu kwa shida mpaka na zuikume na haya ya pasha oporo au aeroporo yanzo ni sasa na kwezi ezo lisedi muirengi na msikine maranya serikali nganya garda code nganya kose nam jia mema kami jio muhese zongo hizo wake kose fushidiri wake garda code shidini baizo ndabu za ajali kwa Musa kweli wajira ajali shinini kubali shaiyo silsilini bai wajira ajali zinja arme daula tuinu zabarini ezo lisio sidainu sio mrekebishe abenga kosi amrugoza daula Komor khaswatan ni maranya mjimakidishe kaya msafara mwali wakashidini hiyo de tare da onesa haonesa tarehe ya birambabi kayao zibira arme daula tuinu masheni babi kweli a 1999 88 wapara meli pro shukura yuro haikaza jame cheso shangazija ijaizama olarji arme bari ya shindini olarji arme bari ya shindini wandu mongo mine do wafarki na dunia wata watamani ko doni hana a 1994 meli pro sasa kele yuro Nzwani kajaje moroni izama olarji arme bari ya shindini kayao wandu 20 na waili do wafarki na dunia. A 1996 medi poroni atiswa fa yurarme poro moroni ikanza ndarme poro ya fomboni izama olarji wangu mongo fukare na warandaru wafarki na dunia media juzi mshora jana majiriha 2011 yurwa moroni kanza Nzwani izama olarji arme koti ile koti ya shindini wangu mongo mine mongo mitsana na wane dua hafa surtu watu watiti na wanduishi na wandu wafukare ni wa disparisia hizo kazama haruma sheito shidini na afiki harume kote ya shidini preski shayo olarji ngeza meli hizo wemba waka warenga wandu wao wemba waka usubeza wandu wao amtumeza mfano mtiti kwezi ujuzi wanu wala mela na Nzwani na balata jabene barashini olarji wa mana mshadu banu wadiabu kama khudud ombe hamoroni au msamba fumbani yo trotar waparenda merafu buni tomela tushindine rimrenge abu hawanzua abu hafumboni abu hamoroni abaha mizimu hajala aboni juzi banga bameli ya kapaswa abo ndedi rengi ya bai nezomba wonda sire pezo ngo hizo ne manara fanyo hizo na kasi maranya wa Komor si daula Komor abanga mjomrizie shada mashede ndo daula ka banu shindini wadu walozi armemba jini wadu watende wadu verify bahari rangwemba jini kamili ne mwali na Nzwani na mwashahidi bamrita hazinu kwa hazinziro na mkele santima na mkele laiti bayo hazinziro ifanya na yunga pesa muda nyinyi abeka kwezi daula Komor hautafadhali mkwezi msikino wati donga tabi hao msafara iblokeha na mrasodi sio ya ufanya mje shindini mje hoani mje Nzwani mje fumboni mbuwe mkema dhoma wakema mashandaru myabo waangalie zongo hizo msafara ifanyie be maranya kwa tabi hao sina kwa tabi hao mweshele ndo kamrita hazini sidau si mjwa shindini baharia hanyu sidar kundao mfikirika ngo
dilo ajal harbe bahari ya shindini wala kaya koze bino moroni ha usa garde ko bino moroni ha msamda fomoni de joro ngondu wao wawonda si yibara shindini mali zimenya shindini ngotoma furaha ndo wasafandu wao na mweshede daula kamtazingo nzimo abo hiyo kwezi bizalika ndime maraia ne daula Komori ndege laiti baba hii ngasema maore yo si haki kam Komori ngodo Komori nguro 3h du matin na kantura na minima gayani na msaidie ngozo mrosolisio chamweshe leo kabale pour yashindini ile ifanya Mwenyezi Mungu nasi sio shindini ya mizuri ya hasira kama msafara mwali ukashindini yabo hiyo na mjemlekeze hiyo hanye daula hiyo faferia mjemlekeze chamsizie wanraji fema gani asababu ile message yakazani ive kwezi yabo amomizi mke daula ngeje huyu regala ipi isikene maranya watiti wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.